Muthigari ureita aini wagirira oro moture irutanagiria uruambare nonai gekiro thumbi nataji yohotani ona dona thina ni ndibaraine ona ndahota ni adigerira tondu kimenyete enwe ukinya muthi aginuke bitu porori uria ndoimire. Sikiza Sami, asante sana kwa Galila. Etora menos tondo totiria goko tugenda kuona matwende muno ma etore goko muro ariwa tugakena twakinya gwithetu ona ndona thina niende baraine ona ndahota gerira nimenyete bare noe ukinya muthi aginuke bitu porori uria ndoimire. Kwa Galila. Sikiza ate Mjamo Joseph Sami, thank you. Etago Esther Heshimo na Franco pianist. God. Muthigari ureita aini ndogagirira ohoro wa moture nirutanagiria uruambare nonai gekirwo thumbi nataji yohotani Ate ona ndona thina niende baraine ona ndahota ni adigerira tondu nimenyete bare noe ukinya muthi aginuke bitu porori uria ndoimire. Nikigosho sande ati Esther nega ya ribo Ruth John Esi, karibu sana Kigosho sande. Na wakundu wothe gutwarana nawe kuria kwaraganu akinya irima-ini nyambatanie nawe onawe ugaga iguru niria gukireire ubarigariu nyotige kumaka amukiriro gia Kwa Galila. Kigosho sande. God. Namukage kaigema. God. Mokire. Taigwe guitar, taigwe keyboard, taigwe lauti ya Esther. Ai. Onawe otoraga maukariaini ereire muraika oke unjuke mai ereria uigue uge wa Jehova oya
kibale yakuna witware Atio nawe ugaga iguru riria gukirire ubarigare utige kumaka ndukamake amukiriro giaku ni gikinyi iguru marikago aku ukamukinyira Ate Bishop Samuel, thank you. Mwangi Dirago, James Martin, thank you sana. Onawe otoraga au karia iti wetereire muraika oke unjuge mai tikiriria uigue uge wa Jehova Ate moya kibale yakuna witware onawe ugaga iguru riria gukirire Jehova rigare utige kumaka yamukiriro giaku ni gikinyi iguru kunyambarikago aku gukamukinyira kwagerire Ate taigua tu an introduction skiza tatia torabia Bishop asante Bishop Samuel Simple Simon Mwangi Dirago Kangathe James Martina Sami Wahana Atia skiza Farafara FM Kigosha Sunday Ate Yarata kwaode ariato endaite amwena sharia kwa kwende kioka matiganerie nowe Dotari oguo Yarata kwaode ariato endaite amwena sharia kwa kwende kioka matiganerie nowe Dotari oguo
Mwangi. Yitanda woko Ate Tugamia wega Neguo nyone mbere ate Maondo mathe Nepagothira Nowe ndogathira Ate Newega mwathani Oi Werira Samueli Ndoteagĩra andũ maũthĩ Nĩkĩo ndirĩ kĩeha Ate Ngai witũ Kai kogeria wa moinagira kwinyuma mokage kaingi na tutia beti hau ni ka warm up. Asante sana wana tiramba kwambia tukomba kutulia kidogo tando ndona ginya Archbishop emetaboine na agakena muno na agashokia gatho nitogeneirwo ni Archbishop. Asante sana. Yes sir. Dada leo kukaribisha Archbishop metaboine. Yes, thank you so much. Yeah. Jambo. Amina. Yes. Karibu sana Farafara FM. Yes. Usalimie mtazamaji. Najua wewe umeniambia Kikuyu. Ama Kisapili. Haukielewi vile. Hivyo. Lakini huku tunasema ni Farafara FM. Farafara FM. Tutithiaga bebe tuthiaga rwimbo. Na nimefurahia sana. Unajua hiyo inamaanisha aje? Tutithiaga bebe tuthiaga rwimbo. Inamaanisha huwa hatusiagi mahidi, tunasiaga wimbo. Watazamaji wote mahali ambapo mnanipata Farafara FM. Leo nimefurahia sana kuingia Kirinyaga County. Yes. Na nimekutana na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Kukaa. Na ndio hiyo sasa. Naona uko mkorino mwenyewe. Mimi ni mkorino wa masaa kidogo. Kidogo nakuwa mtu wa kawaida. Ndio. Mimi nilikuwa nimefurahia sana kwa sababu aliyenitia mafuta ya kuwa the Right Reverend Archbishop anaitwa Archbishop Enoch akiwa pale Mung'etho. Na nikasema kuwa nimekuja sasa kwa ile nyumba ya Wakorino kwa sababu mimi ni mkorino ambaye hana kilemba. Lakini mimi ni mkorino mwenye konayo lakini wakati mwingine sina. Sasa leo tumekutana vice versa. Ule mwenye alitiliwa mafuta na kilemba na fugagi na yule mwenye akona kilemba lakini ana ya masa. Nashukuru Mungu sana. So wale wote ambao mnanipata pale, nataka nichukue hii nafasi kwanza kunyenyekea katika madhabahu haya, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimeona kitu ambayo si ya kawaida. Ya kuwa nimeona mtumishi wa Mungu ambaye ni mkakamufu, mtumishi wa Mungu ambaye anapenda kulinda mioyo za watu wote. Na hivyo ni jambo kubwa sana ambalo umetenda mahali hapa. Nikianza naitwa the Light Archbishop Samuel kutoka pale Kahawa West. Na hudumu kanisa la Grace Community Center Chapel. Na hapo tunapenda watu wote. Thank you. Na tunasema ni kanisa la wote. Good. Kwa sababu hapo hivyo pia mimi ni mzazi ambaye mwanzilishi wa Grace Community Center Children's Home. Na pia wako pale na salimu watoto wangu wote wakiwa hapo Grace. Ninawapenda sana na wale watu wote ambao wako pale kwa mitandao ambao wanatupata usiku wa leo. Pia nashukuru wale wachungaji wote ambao tunafanya nao kazi. Pastor Katatwa na mjua atakuja kuwasalamia wakati mwingine. Ninashukuru Bishop Wangoi, ni rafiki wa karibu sana. Watu wote hata kina Martin Janet wanga wanatutembelea pale. Watu wote tunawakaribisha. Na leo nimeshukuru sana kwa upendo wako mkuu kwa sababu umechukua watoto wa boma hilo kukuja katika hii kipindi ya Kikosho tukiwa na Frank na Jerry. Nasema asanteni sana kwa sababu wao ndio
wamenipea leo sura ya leo kukutana hapa Farafara FM. Karibu sana. Na wale wote ambao mko kwa mitandao, cameraman, wote technicians, pia nao nashukuru na tunawapata loud and clear vizuri sana. Basi wapendwa wa Mungu, utatranslate kwa sababu nakuanga na translator. Lakini sasa ni wewe ndio utatranslate leo. Na gani sasa? Na Kisapere. Sawa. Tunataka kila mtu atupate wakiwa pale nyumbani. Sasa hapa nimenaswa. Umenaswa lakini hakija kuramba. Ameanza kucheka. Wameanza kucheka. Sawa, Mungu atanisaidia. Basi jambo la kwanza kabla nilete neno la Bwana, nataka nikutie himizo, ni kuambia kuwa never compete with anybody. Bwana asifiwe. Never try to be better than anyone. Simply try to be better than the person you were yesterday. Wasikilizaji wote, marafiki wote mahali penye tuko, kuna katapia kamoja ambayo tuko nako na katowezi tusaidia. Yani kuna wala watu ambao wanajaribu ati nikue mzuri, ama kwa sababu kukaa wa Farafara FM aliweka, hata pia mimi nitaweka ili yangu ikue mzuri kuliko ya kukaa. But hajui ya kuwa jambo mzuri ni muombe kukaa ili Mungu amuinue. Amen. Ombe ule mchungaji mwingine ili Mungu ainue ile kipawa ambacho ako nacho. Ombe huyo mwimbaji mwingine. Ukisikia vile Esther anaimba ya kuwa favor, muombe awe na kibali. Hata unapofanya hivyo, Mungu naye anakupatia neema. Na ndiposa unajaribu kuwa mzuri than jana. So tunaomba Mungu leo kesho nikuwe mzuri kuliko leo. Ndio. Kesho nikuwe mzuri kuliko leo. Good. Na hiyo ni furaha kubwa sana. Basi wapendwa wa Mungu, tutaangalia katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:10, ambapo inasema ya kuwa God is going to give you the grace. Ni kwa neema. Bwana asifiwe. Unajua watu wengi saizi wanapitia changamoto. Wazazi wengi wanapitia changamoto. Dunia yote nzima inapitia changamoto. Kila mtu anafika mahali anataka kukata tamaa ya kuwa nilianza hili lakini sifaulu. Lakini leo usiku nimekuja kutia nguvu kupitia katika kitabu cha Petro ya kuwa kwa neema Mungu wako anaenda kukutia nguvu. Na Kikuyu nasema aje? Hinya. Ni aradi ugwikira hinya. Na pia Mungu wako anaenda anapokutia nguvu, anaenda kukuinua. Bwana asifiwe. Na pia anaenda kukusupport. Bwana asifiwe. Na anaenda kukuchenga kwa msingi ambao uko famu. La muhimu tu ni wewe kutia, yani kungojea Mungu na kukaa katika njia za Mungu na kuacha kuyumba. Kwa sababu haya yote ninaposema hivyo, tunapoangalia mtumishi wa Mungu Ayubu. Wakati Ayubu alipitia mateso mengi sana. Ayubu alifika mahali vitu zake zote zikaisha. Watoto wake wakakufa, kila kitu ikaisha. Ayubu akafika mahali paka akasema, Gai, nitafanya nini? Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Ayubu alisimama na huu mstari ambapo alisema kuwa ninajua Mungu unaenda kuniinua kwa neema. Na ninajua Mungu unaenda kunitia nguvu. Na ninajua Mungu unaenda kunisupport, unaenda kuniongezea. Na ninajua Mungu unaenda kunichenga katika mzingi ambao hauwezi tingizika. Basi watazamaji wangu, jambo gani gumu ambalo unaliona linakutesa maisha yako? Ama ni jambo gani gumu ambalo unaona hauwezi lifanya? Nataka nikuambie kupitia kwa neema Mungu unaenda kufaulu. Na ndiposa ndugu yangu, hata mahali penye umefika hapa ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na neema ya Mwenyezi Mungu anaenda kukuinua. Tunaenda kutoka Farafara Radio FM, tunaenda kuwa na TV. Na tunapokuwa na TV, Sika TV, hata pia tunaenda kuwa na kama Citizen. Yani ile kubwa kabisa. Na ninajua tunaenda kufika mbali sana. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, sitaki kuwapoteza na mambo mengi.
wachenge makorofa, wasonge mbali sana. So Mungu wa amani awabariki. Wale wote ambao wanakusupport, wacha waendelee kukusupport katika jina la Yesu Kristo. Na kumbuka jambo moja mimi wanga nasema, ati mafuta ambayo unaheshimu yatafanya kazi kwako. Oh my God. Leo hii nimeheshimu mafuta yako. Karibu hata nipike magoti, niwaambie mchungaji juko na kiremba, niekelee mkono hata pia mimi nione Mungu akiniinua, kwa sababu nianze kuingia kwa TV na TV. Bwana asifiwe. Leo najua niko farafara. Kesho najua Mungu atafungua njia nyingine mahali pengine. Na Mungu akitupa kibali, nitakuwa mchungaji wa hii TV. Ndio. Karibu sana. You are much welcome. Niwe mchungaji wa hii TV. Niwe nikikuja tunahubiri, tunashare na watu, tunahubiri nao. Na wale ambao wanataka kunipata, nimewanenea Mungu anaenda kuondolea machozi. Pale tu Kahawa West. Nambari yangu ya simu ni 0726 840697. Unajua watu wangu wananisupport na mambo mengi. Kuna wale wanasupportingi na manguo, kuna wale wanasupport kama huku nimekuja kuna mbembe. Na karibu nikuletee mahindi. Na nikasahau kwa gari. Juu nilikuwa nikuletee mahindi. Unajua tunasikianga kukaa. Na kukaa anapenda yani si vitu ngumu, malenge, ngwashe. Na unakaa hizo vitu unakula paka zinakutia nguvu kulika hata sisi wenye tunakula chips. Juicy chips inatuharibu tumbo zetu. So tunashukuru Mungu sana. Na Mungu awabariki wote mahali penye mko. Wale ambao watoto wajaenda shule, ninatangaza kwa neema ya Bwana, Mungu anaenda kuwapeleka shule. Mwaka huu nimekuwa na support 22 form 1s ambao wamekuwa wanaingia shule. Na saizi kuna watoto 47 ambao nimesimamia wako form 4 na watu form 1. So ya mahali ambapo huko kuna watu wangu wananisupport hata Kukirinyaka. Kuna watu wanatokanga sehemu mbalimbali. Nimechukua hii nafasi nikiwa katika hii Farafara FM kuwashukuru na kuambia neno moja katika kitabu cha Hebrews 13:16 nasema kuwa usisahau kuyatenda yale matendo mazuri, hasa kusaidia wenzenu, maana Mungu huamkia hizo sadaka. Na kwa hivyo hata pia sisi Grace Fidelity tutaendelea kuombea kuka na tutaendelea kuombea hii station. Ati Mungu aibariki, Mungu ainue, Mungu atendee mema. Nimewapenda sana. Mungu awabariki sana. Na kumbuka Archbishop Enoch akapa Mung'etho na mzee ananiambia kuwa atakuwa na kununuliwa gari yake. So watu wa Kirinyaka najua wengi mnamjua. Hapo Mung'etho ni mzee Mkorino ambaye ni mzee kabisa. Na nitamwambia kukaa na faanga kiremba. Huo nitakuja wakati mkitayarisha hiyo siku ya kutaka kumnunulia hiyo. Lazima nikuje hata mimi nishikilie. Na paka ufanye hiyo kiremba. Unaona unaingia hiyo kiremba kabisa. Mkiniruhusu nikuja nayo nitakuja nayo. Utakuja nayo kwani mbona tusikuruhusu? Na wewe ni mtoto wa Mungu. Na tumekupenda sana. So God bless you sana. Hapo Mung'etho date 27 mwezi wa 4 tukutania pale, mtanipata pale. Mimi niko headquarter Nairobi. God bless you. Watu wote ambao wako pale nimewasalimu wote. Nimesalimu Emmanuel, pokea salamu zangu. Joseph, pokea salamu zangu. Jemo keyboard, pokea salamu zangu. Praise and worship wakina Joyce wote pokea salamu, wakina Precious, watu wote wakina Waithera ambao wamesema wako kwa mitandao, wakina Miriam mama mko kwa mitandao. God bless you. Martin, Mungu akubariki sana. Ukiwa pale wewe ndio mzungu wetu. Na leo tuko hapa na mzungu ambaye amefaa kiremba. So Mungu awabariki. Nitakuja kuwaombea ombi la mwisho wakati mtakuwa tunamaliza show. God bless you. Thank you so much. Pale. Thank you so much. May God bless you. Asante sana. Thank you. Yeni, thank you muno Ocean Archbishop. Yeni uria ugukite na badi eno ye haho gwirera tuthira rwimbo muthenya wa umuthi. Ndenda tuthie na mbere tuthie riu rwimbo ini riu tuthie non stop. Yes, riu hatire riu kana riu ni guthie Esther. Guthie tutaho mai ciande. Yes, guthie riu rake ndicete wega. Ukai. Hakuhe hujie. Esther niguo jesi no ukimigura tumai Alia tenye mukere emigo kawanera tengai mato kwikwe aya motu kona bomarire Saigama
Electric fences.
Aiwa tega sauti kau. Veronica. Aha. Sauti inaweza toa nini? Ngagutambura hongo na ngakurathima waikia kindu kana baine kau kumagurira tumai marithio kana iro marithio na irobi ai majini maumete Siore Naria wena shiga tuika thina Ase Krizo asanti Tumeokoka sasa Adana mahonoka Nikombarore tembe siria mamondo Nangekira merireria mambesa Nanikio ndumara ruta na muoyo Nduikinia kuenero eroro Oi Teithia ma Ero nene mwena nyererei Neguo Ero pesa mutego akoma Nema Utari na ciothe na ndugitura Nariria wina cigatiko thina Oi Pastor David niko ndani thank you David Sam Paul Davis Ndakona Owagera Modhoni Ferguson Margaret Hallelujah Utari na ciothe no ndugitura na riria wina cigatiko thina Wagera aha moka gekaigema Shetego Peterson aha na Franco pia atia aha sikiza sasa negothea tusiage sasa atisiagi mbembe atisiagi jenga tunasiga wimbo tunahioria marinda mogongo kichwa hata mkonyo hata kahaso God wagalilai ate Rhoda Dennis Sam Winnie Eric Krizo sielewi lakini mambo iko sawa lazima ikuwe sawa asante sana Nena morata utanariange Nakeni anjoe lilitamoe Yaeta kindo kiega kigoro Ngamutiga kinya koimate Yaeta kindo kiega kigoro Nakio nikiria ina sangayo Waero meia ate kindo kiega Kure dhafu ona kure bedha
kigoco ta giki moka kaigema Ereria kwenduma ni nyonaga utheri mathina moka nyonaga miago ingĩtigĩra imakania cia thĩ ndanionaga na ta mwaki ĩnyenda kĩndũ kĩga kĩgoro nakĩo nĩkĩrĩa irecakayo kwerũthĩria atĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu ona kũrĩ fedha. Alex nikuyoria nikuyoria marauga ina mogoroki na kiremba Navi Rispa Medamo ako sawa namuka magoro ya tumayo na inywe kairetu karaina wega ma yes yarauga kau kairetu Otire njĩra kayuta igere ũgĩũka kũgegio ũrĩa mũkwĩhoki ruo-inĩ na gĩkeno-inĩ no gũcerera ngoro iria wĩthurĩire githĩ twatũmire iguru rĩũnie Elijah Samaria kwĩ ng'aragu akarũĩ kao wamwĩrire ndoni kwa mũtumia wa ndingo Shoni moto marauga nĩ kĩgoco kũringa rwĩmbo ta gũtua nduka ũtekuohera nĩ wata nĩ Simon Aisiraeli monete mũthiro makuĩrĩria rĩrĩ itune wekeriga wanyitĩrĩire maĩ mwena ũyũ noyo makĩringa othe githĩ ndatũmire iguru rĩũnie Elijah Samaria kwĩ ng'aragu akarũĩ kawa wamwĩrire ndoni kwa mũtumia wa ndingo ni pau na kucheki kutoka Kutus Peter Dongo Wanyabura mwale wanganga fire makenile woka kwa mbarario ndũroranaga mũndũ aciarĩirwo kũna ciarĩirwo ndũ arerirwo atiathomete nyinya ihinda rĩa kũrĩoka ndũngĩetĩra githĩ twatũmire iguru rĩũnie Elijah Samaria kwĩ ng'aragu na karũĩ kawa wamwĩrire atĩ ndoni kwa mũtumia wa ndingo wakesima ina teacher Rinette amewasalimia na wakaidhi mwana Maria Mora Saudi Arabia wako ndani watu wa Dubai wako ndani wakiadaza mraiwe kakura yuma Veronica asante sana igwasi kwagelia turogamerio ni Excellent Choice Investment Limited ate Glorious Mwareithi maina kabisa Sami enda toire tata waerikada oyoya teiromo egũgũthaitha thũ ciakwa cia nyona ĩcikatũria mahiũrũkagĩra ikaithete atĩa ingĩriganĩrwo gũcoka haha wadirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ate Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Ane otumĩte
Tutigeriganirwo nĩ gũcoka ciira. Tutigeriganirwo ma. Ngai oi. Thank you Ngai. Gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba ndagĩtuire rĩtwa gĩgĩtwo Shilo. Nĩorire akwa oimire mĩtheko yakwa yaumire andũ haha. Tikĩriganĩrwo gũcoka Wadirikanire ugani wega Emmanuel wa Ngai Gĩũndirikanĩte Gĩkĩo niĩ ndacoka ugane wega. Ngai Ate kwagĩra Mary Atia Rajo Saudi tuko ndani asante sana. Sikiza kwagĩra Kigosho Sunday na Green Vision Systems na Excellent Choice Investment Limited. Sikiza sasa Evalia kwagĩrira hiyo wala hata screen yaku naenda na pebi gakugora ka airtime maũndũ makagĩra kwagĩra Kigosho Sunday tuna timu ya nguvu sana. Nĩgũthĩa akuĩhunjie nĩngĩhunjirie ona ngĩcigarĩra nĩaronerie ngũtaũra mũtaũrire nekirithia ngiuga ameni. Thĩndani mũru nĩũtũmaga mũndũ aremwo nĩ gweterera, ningĩ ũgatũma mũndũ aremwo gũkenerera mũtũrĩre. Akona tarĩ we wombirwe kĩmenyithia kĩa mĩtangĩko, Ngai nĩ mwĩhokeku twamũkaĩra nĩiguaga. Ndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo. Kuona andũ nĩatete ũikaragia na ngoro ya gũthethũka. Hĩndĩ rĩu ndigane sorry. Ngai nĩmenyete nĩũnjĩciragia. Hĩndĩ rĩu ndigane sorry. Ngai nĩmenyete nĩũnjĩciragia. Sami, hizo ndizo talents zenye ziko kwa ground lakini hazijawahi pata chance, but day is coming. Nema kaibere Farafara FM moshi wa iheo Indonete tawariganirwo atĩ Ngai nĩ wanyũmbire ngĩna gwa mũico wa mũndũ nĩkĩambĩrĩria gĩaku Ngai. Rĩrĩa nyitanyarire ngĩte ngĩũrwo nĩ thayũ na gĩkeno o rĩrĩ ndorĩtwo nĩ hinya Jehova gĩũkĩre mwĩhoko. Ndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo. Nĩkuona andũ nĩatete ũikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka. No hĩndĩ rĩu ndigane sorry. Ngai nĩmenyete nĩũnjĩciragia. No hĩndĩ rĩu ndigane sorry. Ngai nĩmenyete nĩũnjĩciragia. Mwangi Maritha J.M. Njoroge Gakinya Ngai nĩegwĩka kĩũru yani Kayole Junction Joyce kwagĩrire ma mambo sawa. Thĩndani mũru nĩũtũmaga mũndũ aremwo nĩ gweterera, ningĩ ũgatũma mũndũ aremwo gũkenerera mũtũrĩre. Akona tarĩ we wombirwe kĩmenyithia kĩa mĩtangĩko, Ngai nĩ mwĩhokeku twamũkaĩra nĩiguaga. Ndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo. Nĩkuona andũ nĩatete ũikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka. No hĩndĩ rĩu ndigane sorry. Ngai nĩmenyete nĩũnjĩciragia. No hĩndĩ rĩu ndigane sorry. Ngai nĩmenyete nĩũnjĩciragia. Kwagĩra Samar Kiama salimia Director D-Boy wasanii wako sawa. Thank you sana Peter moto sana Recho Timothy Peter Orege Mwenda Junior kabisa wazito Nakuru live. Thank you Modern Diaries. Thank you Enoch kwagĩrire Iwasi Kigosho Sunday Ngai ũrĩa watũmbire ndĩmwĩre nĩatwĩciragia. Mũndũ wa ngoro citũ no ritũ nĩamenyaga. Ũndũ ũrĩa wĩ nĩ mũritũ nĩoĩ gũthaũria wendo mũndũ. Wendo wa thahabu Mwathani Jesũ ndĩgire nĩ wendo. Ngai no ti ritũ
ya kuweka kitu iko wapi? Wewe pita hilo namba hapo. Ebineto tukatemeshokere 0717 31 1592. Adena limu waike kendo ka usabura. Ase. Nikado kwika hivi kunyodoa mwadhani. Katigiro nanda waite alene kea mwana ibue. Nyerutira wena kuna utange kona muruti wendo mundu. Endo wadhafu mwadhani Jesu. Tigire kiwendo na kwendeka ino tivitone. Nina twendane togioro rwinirwake. Na twendeka ino tivitone. Nina twendane togioro rwinirwake. Mwana iguatia kada utika. Gita, keyboard, kila kitu iko sawa. Wow, Charity. Victor, thank you. Wage kanione dauti yole. Wage kanione Jesse yole. Wage kegora tomai. Kada utika yuka wega. Ate. Para FM. Simale. Kegosha sande. Todo ya garibo. Victor Amongi. This pure talent. Yani share hivyo. Kahawa West. Tune, thank you sana. Wagalia. Sikiza giza. Iwe kiko. Ende mogeni inde okode na modami okode na mwabati inde mwekema ena Jesu niketorio roroe eroriku na mugogo ugatendera isidedo thutha wakwa Ngai ndaithia bikawakuo Marori kawe na mundu yako mwira arikia Okorigone Franco ende mogeni inde okode na modami okode na gwagwati inde mwekema enda Jesu iketorio roroe eroriku na mogogo ugatendera isidedo thutha Ngai ndaithia bikawakuo Ate. God. Wagelira Keep Korin mkari yako ndani ya nyumba. Unoto kabisa. Nyoniva. Unoto. Online, thank you. Isaac. Belly. Wow, keep pushing. Thank you. Ekori ya roipa. Ego deya. Ate. Dire rama. Bomat. Eka indo kaitho giwaku Eko mbwene gukaira Igoya leko no rimwe Ukaire direra gititho kenete Eka indo kaitho giwaku Ate. Eko mbwene gukaira Igoya leko no rimwe Ukaire direra gititho kenete Direra gititho kenete Direra gititho kenete Usanja mure ngoro yakwa Ngai direra gititho kenete Washira. Ate direra gitithio kenete. Washira, asante sana. Anita. Kevin. Keningele. Wagelira. Ewatirera tara gititho Ate. Gatindere yokuru wake Amoeire mona isa Ngai ukimwara urira kenete Direra gititho kenete Ate. Direra gitithio kenete Direra ma. Usanja mure ngoro yakwa Ngai direra gitithio kenete Ate. Ndaya alimu ya Esther nyone message ya M-Pesa. Ai eno atomeirwo ira. Eno ni ya ira. We mutire mureka kaundu. Hiyo namba au. Kwagira.
Ate. Ate. Ehana batio niwe mundo. Onore abatio de mundo. Nawa motirira geli. Ngai wa moeire mwana Samuel. Ndirira geli kenete. Ndirira geli kenete. Ustajambure koroya. Ngai ndirira geli kenete. Kwagelira ma. Esa, Nishimo, Franco, Peter. Ate, mwana mutiona na baniki. Sioni namba, iko hapo kwa comment. Idewa modani witu, netoka, notigite modani witu. Etodo nase kuneti, we marakara, kagodeida vetekero, omanikai. O mereria nagodaida, koro isisi, toto kegite kironewe, emomi. Deke atude na tojuire, deke yako, koro situ yenaida, tuthiru geto. Ate. Kende mwikira na bare kitomoroga mutiramiyona. Mutikega gwatia kindu. Kwagera. Ithe wa mothani witu nitoka tutigite mothe maitu tugubatai nitondo thacia kuneti we marakara twaguthaitha wetekere omanenai omereria ndaguthaitha koro icici tutungigite kironiwe we mumii reke turia na tujuire thetheinĩ yaku koro cituge na hinya tuthie rũgendo. Ate, sauti huyo deu kitamu. Hiyo namba leo. Weganithia nayo. Hiyo namba. Na gane yake. Ajadio mwere hai. Andra mutumira cia tumai. Ni hai atha cigana. Hai atha ithano cio tuku. Niki. Hiyo namba hapo. Hiyo hapo sasa Veronica. Mbele hali ile namba. Ona Veronica niwe kile goko tabule. Reke njoo thimu yake. Yani, mutikaja bithio na inywe. Ati kai toinagira ndo haru atia. Kai toinagira ndo haru atia. Ona gabe utekagana. Asa we. Mutiharete okuo. Inyo mutire mahasora. Mugabi. Thank you, Veronica. Kenny, Caesar. Nikage migwe yake, kauru jado azi urumeliama, aruru kura ya bebe onaba, kana memwaki soka siangai wakwa. Nikone eyo toa motoro au tini wanika kunino, edo siakwa wega maguruma, oye nyakatengeria tudoriga, tomogoma. California, Eric, thank you. Unique roga tutambue, nimewatambua sana. Ate, hizo instrument zinanikalia kama newborn. Kwagera? Iyo jaga motoro bao tini wanika kunino, edo siakwa wega maguruma, oye nyakatengeria tudoriga, tomogoma. Ati wekuwa muno, reke turume muhothi. Muhothi ni yuke na kana baka ukaa stake haguko. Ani? Akiume gathauti gake ge sawa, githia kinyua tuma ndaga kinyua mademu. Awenda nyuma mai mathagana. Mai mathagana mara ndira hibita. Maya. Ati. Power. Kai. Shiro Julia, karibu sana. Eke ukiondo kia muhothi Julia. Twende. Zaide cia kugai. Ati. Ekuoza muthamaki. Uria baba wekete.
changamuka ndona koja jeshi ya changamuka wai toma kindu kiega nigo wakiuga hai au baadaye yo gaithikiririo nawe Iliria koronero kire Ngai Iliria koronero kire Ende waivire moyo yo inama Ukiutwa matigari Igetho kuhosithagia atia Ilikuhosaga rusine Gakuinira kwimiara Ona riua rigithua Ona tuko watumana amina niguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyendaga mũno nowe tu ndĩrĩgocaga amina reke cioke ndona nĩ ciroka Ngai nowe amina cioke ndĩmũtambũre o rĩmwe nĩcioke naigua ikeruruma mũhothi rĩrĩa koronderokire oye rĩrĩa koronderokire ĩndĩ waithire moyo ũkĩũtua matigari kĩgetho kuhocithagie kugocaga rũcinĩ gakwĩinĩra kwĩmĩara ona riũa rĩgĩthũa ona tukũ watumana nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyendaga mũno nowe tu ndĩrĩgocaga acha huyo demo akachonjo asante sana au hakorona hena ki ready akaire tukaraja kuina ndona nĩ mwaga tumaya asante sana mũrathimwo mũno we ũreka ũguo mũtigakenja mbithie ma atĩ tũtigane na ngundi ndĩmwĩre mũkochonjo etagwo Esther kwagĩra kĩangũcambũre reke ngũcambũre Recho ndĩrathiĩ message-inĩ cianyu cia M-Pesa ndĩmũtambũre inyuothe wĩikare hau ũguo nimetuma sadaka thank you ndĩrathiĩ gũgũtambũra Metho Simon Dennis ĩkauka namba hau bũrũri ũrĩa nderira kĩrĩa ngũmehĩtĩte na mwĩtũma ũrane na arĩa othe metĩkĩtie mwĩmenyererei ũkarĩ ũhoro inyuĩ mwakinĩra mwathani nyĩmbo ciogoco ĩndĩ tũinĩre imwa ĩmũkarĩ ũhoro inyuĩ mwakinĩra mwathani nyĩmbo ciogoco ĩndĩ tũinĩre imwathani Magai ithuĩ tũkarĩhwo goro Samboke ĩkĩra patani tuone kĩrĩa meka thiĩ na mbere gũcambũre reke nyone waga sadaka wa tũmaĩ ũmũkundie tũmaĩ ũkarĩ ũhoro inyuĩ mwakinĩra mwathani nyĩmbo ciogoco ĩndĩ tũinĩre imwa ũkarĩ ũhoro inyuĩ mwakinĩra mwathani nyĩmbo ciogoco ĩndĩ tũinĩre imwathani reke ndĩmũcambũre etagwotia Anthony Irogo thank you sana noge Ann wa Changwi thank you sana magana matatu Irogo atoma mere thank you sana noge Recho igana asante sana jina mbere niko ikia turarikia niko makiinuke kwa Nairobi maumira Nairobi magai moka kagio koinera ngai ti koinera thirikari kana mundu ngai ina ndatawo mai ndiga kuga baba ni wega tondu ni unjoe mbere ũrĩa kwĩ ndacokia ngano mbere yaku kiugaga ni wega tũra oro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ikenete na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ikenete amina saiwa kaire tukauma makenira nĩ koi mũtige koma mũthĩ kwagĩra ndĩwaire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩwaire ithaa rĩa goro
Simba roga nimetuma. Thank you sana. Nadigo muno. Wewe utatomete kaka. Aha. Tumai. Twa Esther. Na jezi yake. Otoka wako ni watirire. Iwe tagirire dina upili. Na okejera dona balina. Evans. Urara modege wetara baba. Nondo neguo. Wanire ni wega. Kireke kwaririe. Nondo neguo. Wanire ni wega. Kireke kwaririe. Wagelira ma. Umekuwa kuzuri. Congratulations. Jona. Chebadi. Rachel. Tunaenda far. Amen. Itiga kuga baba ni wega. Nondo ni utoe mbele olia kue. Nazokia kazo mbele yaku. Yugaga ni wega. Tora oro huo. Nani ndure. Kizokagia kazo koro iketete. Nani ndure. Kizokagia kazo koro iketete. Iwatu. Nekoreka iturarekereria. Tunandeka ta 10 oguo. Tugethia rwimbo. Ayo akimukundia tumae. Jesi no mekundia tumae. Ando ni ndamekundia mae mathagana. Kana baga kire hau oguo ka mpesa. Esther, muire tu urakinya. Uraguthira rwimbo kire. Na jesi yake ya keyboard. Ase. Imwira kuda tumae. Dauga mundu. Akuda. Anika githori mareto. Oi. Ekene nyone, ekugutambura. Yena bena gweka oguo. No kana thimo muno. Chiko sasande. Sikiza. Ipotiga siria Jehova ndaiguaga. Kana mwecirie nake ona kũmũteithia. Ithuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova. Mamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndagwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagia. Ndeithagia na baba wekae muoyo. Tũtũranie nawe tene ona tene. Nema. Seka Junior Ndrakona. Santi. Jehova riga mũkĩigua watho wakwa. Na mwathĩke mũrĩa na makĩmwĩthĩno. Na moima thĩno mũgatha makarĩkio. Na makinĩ wake tene ona tene. Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagia. Na ndima thĩno baba wekae muoyo. Tũtũranie nawe tene ona tene. Peter Mugo, nituona gĩcunjĩ gĩaku kĩa igana. Ti gĩcunjĩ kĩa igana, nituona igana. Ndathimwo mũno. Nĩngũmũgũrĩra tũmaĩ. Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndima thĩno baba wekae muoyo. Tũtũranie nawe tene ona tene. Ate. Marauga wapi namba? Kai namba yorire. Oi, namba ya comment-ini. Iko hapo. Ya Esther, wapi namba? Ndio hiyo hapo. Huyo ako seti. Thank you Rachel. Watu wakataa, asante, karibuni. Ende Moroka. Parapara FM. Ngoja turathie. Mwanda, umefanya kitu. Nice. Rachel weki huko. Waga. Mwanda. Modhoni. Ani thia na bena gutambura tareke nyone koja. Kwario horo wa wendo. Endayo nyende tuone Jesu. Utari kuruguria ni mundu. Wendo wa magegania. Amina. Ngoro yakwa nĩgakena. Oh yeah. Ngoro yakwa ĩgatuma tuma. Ngoro yakwa ĩkaigua wega. Nĩ tondũ wa mũhonokia. Ate. Honestly speaking, I have 2 years bila kuingia kanisani, lakini from today nimeokoka. Kigosho imeniguza. Amen. Amina. Wahonokia mundu. Mundu watu mahonoke. Ngoro yakwa nĩgakena. Ngoro yakwa
kwega tuma ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia. Andũ makenire nĩ mwekĩrĩrwo namba nginya nĩ Anita hau ũguo ya Esther Gacimo. Gĩcimo nĩ gĩcimo nini kĩgoco nĩ dawa akĩrĩ dawa tiunde hadi majuu Stanley kwagĩrire nĩ gũthiĩ tũrathiĩ ũrĩa warĩ kwa kĩambĩrĩria ũrĩ kwa mũthero ũcio nowe atĩa arire andũ atatũ mwaki-inĩ ũrũnge irima-inĩ rĩa mĩrũthi nĩwanjamarire matuka-inĩ matuka warĩ kũndũ werũ-inĩ ũkĩarĩ maĩ kana kĩruru ũkĩgiria thiĩ ngakwĩra kuo mwagera Green Vision Systems mauga guka wena mwĩke kaũndũ we icoka ciakwa cie mĩcango-inĩ gaka kanamba haha ũguo comment-inĩ kũmũhanda inyuĩ na mũtigabute ndarĩ ndaikĩtio nĩ ngoma erwa nĩ mũico wakwa ndakaya ndĩiguagwo nĩ mũndũ ũrĩ itho-inĩ ũkĩnjigua au ndarĩ ndaikĩtio nĩ ngoma erwa nĩ mũico wakwa ndakaya ndĩiguagwo nĩ mũndũ ũrĩ itho-inĩ ũkĩnjigua nĩwanjamarire matuka-inĩ mũtuka warĩ kũndũ werũ-inĩ ũkĩarĩ maĩ kana kĩruru ũkĩgiria nĩngakwĩra kuo. Asante sana. Naona hadi masonko wangu wako mitamboni. Green Vision Systems. Mimi mitamboini. Asante sana. Na mweka kaodo. Unanunulia huyu msichana tumaji. Kanamba kako comment. Morris, Thomas. Hey. Sikia. Rook. Oro. Samiwa. Racho. Ndio tureketi. Munene wa Mayahudi wataoniko. Yadire kwe Jesu tukwa kimwira rabi. Maundu marĩa wĩkaga nĩmatũmenyithĩtie atĩ we umĩte kũrĩ Ngai igũrũ. Campaign ĩno twĩnayo kũrĩ nĩ yakuga Jesu witũ nĩahotanĩte twate moko nĩ igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩrie tũnjinjiri tũtarĩ na guoya. Neiji, nakwe mũndũ wahonoka. Na kũrĩa angĩ mahonokire chini ya maji. Na producer rĩa ndereka kanitha. Kidana makamera gũkũ. Nĩngũmwĩra atĩrĩrĩ nĩo maũmba gũciarwo rĩngĩ na maĩ na roho ũcio ndangĩhota gũtonywo thamaki-inĩ wa igũrũ ũguo ndũkarege magũciarwo rĩngĩ. Campaign ĩno twĩnayo ndĩtũita nĩyakuga Jesu witũ nĩahotanĩte twate moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩrie tũnjinjiri tũtarĩ na guoya. Tũtirĩ guoya. Tũtirĩ. Nĩguo twĩna ndagĩka ta ithano ithakinya ũguo. Yeni tũkĩrĩkĩrĩria kĩgoco kĩa ũmũthĩ. Mũtitũ wa kĩgoco. Asante sana Rachel Kariuki Junior. Munene wa Mayahudi wataoniko. Yadire kwe Jesu tukwa kimwira rabi. Maundu marĩa wĩkaga nĩmatũmenyithĩtie atĩ we umĩte kũrĩ Ngai igũrũ. Campaign ĩno twĩnayo ndĩtũita nĩyakuga Jesu witũ nĩahotanĩte twate moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩrie tũnjinjiri tũtarĩ na guoya. Ate nimeweka ufa volume plot yote wako nje. Meremainia marinda, migongo, mikonyo, mutwe, kila kitu. Nginya radio ndina kiateka. Maina koina. Ona gũkũrĩ, mago mareka. Kai. Eka kanamba. Kaesta, ugore tumaĩ. Tukirikia. Asante sana. Julia Shirowe. Daudi na Jonathani nĩmagire mwĩhĩtwa akira norĩo ngari rikanoya ngari rikano rĩongĩ. Daudi na Jonathani nĩmagire mwĩhĩtwa akira norĩo ngari rikanoya ngari rikano rĩongĩ. Ndio
guka andu amaju ni majuika kaundu mundu watumagira cia kuruta ngiri imwe na ciringi 20 rathimo biu kwagerire ase tanda Eura tanda udi ari ne tanda nani oto betanga yari ikanelorere Israeli endio auri utore ate etori kadeto nema bekajana nangina nindwekenda uri etandira tutulie nayo oi ate kwagerire ma yatago Rachel Ferguson ucio uri watuma ngiri na 20 ate ndaigo ndimutambure asante sana Rachel Fikiria Iona kana wamenua kana odiobono Kiugo yaku kia muizo menyaga ikina Kai mokomi Eleo auri utore Etori kadeto Bekajana nani ndwekenda uni Etandira tutulie nayo ate kwagerire Muthoni Ferguson tumai ndagura rathimo muno ndona kwanje wagura tumai mai maingi muno mega muno rathimo Dennis great work thank you sana Julius sasa Iyalia makumenaga baga kuthia muno Jehova gugwikira maundu ciaku igegeare Ndio auri utore etori kaneto bekajana nani ndikenda udi etandira tutulie nayo ate good wiri thank you sana Sami ndio babi Yoshiko Mongi thank you top sana eparekia torekirie ithuĩ tuthire ithuĩ torekirie yogorire tumaĩ kana no kwĩrorera tu Kai etagwo Esther na Franco na Peter Kuineria ibirania Ikomine ithatũ andĩkĩtwo Wega mũno ũtunganaga Waya ũtugarĩko rathimwo Mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ Onake nĩagakundio tũmaĩ Nĩ wakundio Mũndũ wĩkaga ũndũ mwega Onake nĩagekirwo ũndũ mwega nĩ mwarũma ũrĩa kundanagia tũmaĩ o ta ũrĩa mũrathiĩ nĩ magai oi asante sana nĩ mwakaga nĩ kũmũkundia tũmaĩ Itabitha gũtũmĩra tumia Andigua kuona makĩmwenda Akwa nĩmaririre Petũrũ Akamũriũkia na timũriũkia Mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ Onake nĩakundio tũmaĩ Mũndũ wĩkaga ũndũ mwega Onake nĩagekirwo ũndũ mwega nĩũkundanirie tũmaĩ we nĩũkundirie aca tũmaĩ na kana vake hau nĩ kumĩra tũraumĩra macoke kwao Nairobi Itũra ĩmwe tuge ĩtũkĩri arĩa magereire gwake thome ĩrĩa marire na makĩhũna amũrathimithĩrie Isaka mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ onake nĩagakundio tũmaĩ mũndũ wĩkaga ũndũ mwega onake nĩagekirwo ũndũ mwega gũtambũra tukĩrĩkia no iroka thank you sana Linet Maina magana merĩ asante sana barikiwa nĩ gũkundania tũmaĩ tuendelee
kana Nairobi aya adienda mutikerero guku warikia rugure njokere ndi mahande hande kaigire ndi mahanda gakinya kire bangaruta Ithe twakinya guthia ithuere cokia ndare ya makiria hau ri oka monia oka kamera oka tubecane ri tororane